Emlungu. Masisofaka ngala belungwini le into lo ngendela yona. Ngikhohle kwetete le cough le strong le ya. Lento engiba ngini. Ngitokenela shama ngangithethise Mina angeke shame. Ngitokenela. Ngoba phela yabo kube wena ngisena ufika la ngendlela le coach. Nami ngidosho ukuthi nami ngitholile lo lebakutholile lengingakwazi. Nyale yathi bengithi share kuthi ngifika la endlini. Bengine plan mngani. Bona plan kanjani na? Plan yami ukuthi uma ngithola ubeke amablonde la ne. Bengeke ngize ngibute ukuthi abani. Bebe ndo thatha ngambe nawo. Bese ustokhuluma ezambanga ngaso ngibuta ukuthi ethi abomablonde no beka nami ngwathatha ngoba ngiyabathinga mngani. Ngixolisa. Yabo? Guys vela namuhla vele ayi ngingena lokuthetha. No, asithi. Ngizozama ukulungisa issue. Yeah, manje nisi ingane ushito ingane la namuhla. Ubhitsetsela namuhla wena. Yini? Ubhitsitele. Bitsetsele Ibhitsitele. Lo mfana kasikahle. Lo mfana namhla kasi right lona. Kuyilokho ma ngivile labanye bakhuluma nami ngisingakhuluma bathi baphithitela. Phithitela. Yeah. Phithitela. Ngisho njalo phithitela. Ngithi phithitela wena ngiyela ngolo ngifaka la. Kuna profile video ukuthi wena batakushishimeda namuhla wena. Yini shishimeda kanti? Buta Bosthele abanye umsebenzi ngabo bamfundisa leti nhlamba leti. Ngicela ungiyalele Bosthele. Ona ufika emsebenzini wakho ufanele ngicela ukukhuluma nawe. Ngiyabacela shame unikele